mogu reći da sam stvarno naporno i teško radio preko 20 godina na pilani. To je jedan vrlo težak posao koji iziskuje puno snage, energije, jake ruke, kičmu, dobru volju. To je posao stvarno koji totalno čovjeka umara. Unazad jedno 5-6 godina imao sam strašnih problema sa kičmom, više nisam mogao ništa raditi, apsolutno ništa. Čak došlo do toga da sam bio više na bolovanju nego na radnom mjestu, više nisam bio sposoban ni doma obavljati nikakve poslove, čak sam prestao i voziti auto, koliko mi je bilo zapravo teško i katastrofalno raditi. Sve dok je tog dana nije došlo od moje tete, njezine svekrve kćer Đuriđa iz prvog braka, kada je se udala za maloga Dragica Oštorjaša iz Kloštra Ivanića, i veli ona meni, veli pa dobro, veli zašto, veli ti, veli Joža, tak trpiš s tom kičmom, ne? Ja kažem pa gle, ja moram ići na posao, ne mogu ja sad doma ležati u krevetu 2-3 tjedna, ko će hraniti obitelj, ko će plaćati režije, kao i to. No, i ona meni kaže, gle, pa tak se više ne možeš patiti, uništit će se kičmu totalno, daj si kupi ovaj kičmo fix, jel? Ja sam pital nju kaj ti to znači taj kičmo fix, ona meni rekla, ma ništa ti ne brini, ti si ga naruči, nisu ti to nekakvi veliki novci, to su ti 3 rate možda po 5.000 kuna, 4.999, znači to kad čovjek zbroji ništa, pomaže u životu. Ne? I ja sam nju gledao ovako s nepovjerenjem kao što i vi mene vjerojatno sad gledate. Mi smo naručili taj kičmo fix i on je meni došao doma za jedno 2,5 godine, on je meni stigao doma i ja sam ga počeo nositi svaki dan. Od tog dana ja se osjećam savršeno, ja ga čak sad ponekad je to stavljam doma, ga uopće ne nosim ponekad, koliko je meni super. Ja sam zbog toga jako veseo i razdragan, metnem si ga možda, ako si ga metnem sad jedanputa na tjedan, možda taj kičmo fix na leđa. Koliko je on super, vrlo ga je jednostavno nositi. Mislim, gledajte, neki su mi ljudi rekli ja to ne bi nikad stavio na sebe, jel? Ali za svoje zdravlje svako ću činiti sve. Eto, dakle, vrlo ga jednostavno nositi, ja ga nosim i kad vozim i kad spavam, kad radim neke važne poslove, kad doma sam recimo na Facebooku i kad radim, ja ga nosim, evo danas ga nisam ponio, ali mi stvarno kičma više ne boli, ali vidjet ćete da zaista nije problem, praktički nevidljiv, eto, Evo, kičmo fix stvarno pomaže i na poslu, ja sam osjećam kao da imam 16 godina, radim, normalno dižem po 2,5 tone, teške stvari, otkad ga nosim, zaista, mislim, više, evo gledajte, nikakvih problema nemam, evo. Eto, vidite, ja radim svoj posao sad s osmijehom na licu, znate. Kičmo fix je praktički nevidljiv, ne smeta i normalno funkcionira, evo. Nikad nisam mislio da ću u ovim godinama ovako fletno raditi, vedro, veselo i nasmijano kao sada kad imam kičmo fix. Zaista mi je jako puno pomogao. Eto, otkad koristim kičmo fix, uredno se bavim i sportom. Sa kičmo fixom uživam u dugim šetnjama po prirodi. Zaista nikakvih bolova nemam i život mi je ponovno postao pjesma. Sa kičmo diskom ja i dalje normalno vozim po 10-12 sati bez prestanka, bez zaustavljanja, bez ikakve potrebe za odmorom. Kičmo disk mi je vratio vjeru u život i opet sam sretan na dugim. Zahvaljujući kičmo fixu ja sam se ponovno vratio svojim dragim prijateljima na druženja do ranih jutarnjih sati. Hvala ti kičmo dišće. Bog daj, živjeli. Bog daj. Nikada u životu nisam vozio motor sve do momenta dok nisam dobio kičmo fix. S kičmo fixom eto je neki novi sportovi, neka nova vizija svijeta bi se pojavila u životu. Meni je kičmo fix promijenio život na bolje. Neka ga promijeni i vama. Nemojte okljevati, nego nazovite odmah na broj telefona 92 ili na jedinstveni broj telefona 192. Vaša kičma bit će vam zahvalna.